kam si kekelengan ni di bata, nggorah kam ku tengah-tengah perpulungan enda mindo pemasu-masun Tuhan di bata. Begikan lebih kata di bata karena lagu perjabun ibas kita kalak Kristen. Kenca itepa di bata manusia endina, lama hulikap maka manusia si sada-sada. Kubahan man bana penampat si man tare-tarenna, jenari ijadikan di bata diberu ipasu-pasuna duana. Ampah si sidangkahkan kata di bata ibas Matius 10 siwah ayat 3-6 nina, jenari rah piga-piga kalak parisin jumpai Yesus, sabab atenan cubai ia. Nungkun ia man Yesus nina, rikutkan undang-undang agamanta, bancikin iulihkan kala ndaharana bagi ate-atena saja. Erjabab Yesus, langakin iyo gendu kata si tersurat ibas pustaka si badia. Ija ikatakan maka mula-mulana ijadikan sinepasa skalak dilakira skalak diberu. Jenari nina sinepasa erkitekan sienda itadingkan si dilaki menande bapana. Jenari ersada ia ras ndaharana, jana si dua enggo jadi sada. Maka lanai bo ia dua tapi sada, dage si enggo ipersadakan di bata, lanai banci isirangkan manusia. Bagekap kata di bata kempak kam si dilaki. Kam si dilaki, atendu kelang mandaharandu, bali ras ate Kristus kelang man perpulungan, dengan ibre kena badanna karena ia. Si kelang atena ndaharana, kelang atena badanna jine. Olam rawa-rawa kempaksa, pertemanilah ia. Berikan man bana cukup kemuliaan bagi man teman singalokan tading-tadingan kegeluhan si rasa lalap. Bagi kape kempak kam si diberu, ikutkanlah kata perbulangan du. Sabab perbulangan ngepengulun dahara, bali ras Kristus takal perpulungan nge. Tegel ukur ndu mahangke pekena-kena jabundu. Pemetik ndu sebo arah darat, bagi ngayamkan buk make barang emas ruiskan uis mejile. Tapi manusia sinibas ate alu pemetik nasila ermasap-masap. Mekap ate lemah dengan ukur sabar, si meherga ibas pengakap di bata ras manusia. Tole bagai ipedahkan di bata man baduduana. Ersadalah ukur nukrina ibas mesayang, ras kelang ate man senina, ibas mekuah ate ras matruk ate. Ola subuki si jahat alu si jahat. Ola subuki kata penaling alu kata penaling. Tapi pasu-pasulah, sabab guna sei mekam idilo, gelah tuah jadi si kerajangan du, terlebih tambahi kukrina ate keleng, mekap pengerakut kesertaan. Dameni Kristus erkuasalah ibas atendu, janah tahkai ge ibahan kam alukatan tah perbahanan, bahan krina ibas gelar Tuhan Yesus, gelah ia ngerajai atendu, ras pendahindupe. Dage enggo ibagi kam kata di bata karena palas tujun ras pendilo kubas perjabun, maka selaku persuruhun di bata, kupindo man bandu gelah peganci-ganci kam dua melaskan padandu, ia ada pendibata dengan di tengah-tengah perpulungan indah, janah nakam si jemakentan. Aku siap Rizal membuat kam si Sindi Sinoria berusuk bakti jadi ndaharaku. Karena aku ngalokan kam, aku repadan tetap ngalokan kam subuk paksa senang tapi susah, subuk paksa sehat tapi sakit, subuk paksa meria ukur bagi perceda hati. Jana aku tetap repadan jagai kepadian perjabunta seh dibata nirangkan kita alo kematen. Aku si Sindi Sinora berusur bakti muat kam si Aprizal tarigan jadi perbulanganku. Jana aku erpadan tetap ngalokan kam subuk ibas paksa senang tapi susah, subuk paksa sehat tapi sakit, subuk ibas meria ukur bagi peceda ate. Aku erpadan tetap jagai kebadian perjabunta seh dibata nirangkan kita alu kematen.
ibas paksa enda Tuhan, nggo rejimpuh anak kekelengendu Aprijal Tarigan, Rasindi Sinora berusur bakti iadap ada pendu. Pegaci-gancih ia nggo melaskan perpadanana iadap ada pentuhan. Janah kerina kami perpulungan rikut peras keluarga, si jadi saksi ibas perpadanana Maka ngasup ia ngalaukan teman geluh nasubuk bagi ukur bagi pelang. Seh asa kam ngencatuhan si banci nirangkan jabu enda. Maka perlengkapi kam anak kekelengendu Aprijal Tarigan, gelah tuhu-tuhu jadi sekala perbulangan si luar biasa. Metenget nang dangi kerina pengajaran-pengajaran. Kemalangan mantuhan, kelang ate nang dangi andaharana rikut peras anak-anakna. Gelah alu bagai Aprijal petuhu-tuhu jadi imam di tengah-tengah jabu singena ate Tuhan. Bagai pesindi perlengkapi kam kadage bapa, gelah jadi sekala moria ingan tunande. Kemalangan kaman bandu, Muhammad kanang dangi perbulangenna. Jana banci kape ia tetap jadi pendoa di tengah-tengah kegeluhan jabuna. Gelah nanggokuh kel kemalaman ate kekelengan kami enda duana, kam simplimikan tuah o bapa. Gelah arah per ngasup na ia, ngidah kemuliandu erdahin di tengah-tengah jabuna. Tuhan si masu-masu ia ibas pendahinna, cukupkan keperluan geluhna. Bicara jumpa pe ia erbage-bage persoalan, tapi kini tekena nang dangi kam, babai ia beluh rukur ibas krina dampar kegeluhanna. Jabu simbaru enda pe bapa endeskan kami man bandu. Bagai pertoto kami, nang dangi orang tua pekepar, enda pe Tuhan tetap simbrekan kesehatan. Tuh malam kel ate orang tua kami enda bapa, sabab anak sindu be ididong doah kena, genduari kape isaksi kena melangkah kubas dunia perjabuna. Maka orang tua kami enda pe tetap mendukung jabu simbaru enda, subuk alu pengajaran-pengajaran, bagai pe alu toto finansial rasideban nakrina, gelah alu bagai terjadi hubungan si mahuli, sinergi si mahuli di tengah-tengah jabu enda. Bujur Tuhan endam toto kami, ina kami ngendeskan jabu simbaru enda, kubas gelar Tuhan saja. Reh kami ibas gelar Yesus Kristus, pematang kegeluhan kami manusia. Amin. Sindi Sinora darangku, alokanlah cincin enda, jadi tanda kesetiaan raskeleng ateku man bandu. Swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see. Aprijal Tarigan perbulanganku, alokanlah cincin enda tanda kesetiaan ras keleng ateku man bandu. Mountain, swim every ocean just to be with you, fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see. Ibata gelah ibas kini baya kena sila ersibar nari, ibreken naman bandu kuasa ras kesahna, gunam pegegehi pusuh ras pratendu, janah gelah Kristus ringan ibas pusuhdu, erkiteken kam te manbana. Amin. Ersikap kita gunanakan persembahan pengatakan bujur taku lebe, janah si pedalin kari persembahan taren de kita kitab mendende nomor 442.